نوح عليه الصلاة والسلام Nuh aleyhisselam peygamber. هو الأب الثاني للبشرية. الأب الأول آدم، الأب الثاني نوح عليه الصلاة والسلام. Бұл Nuh пайғамбар алейхиссалам бұл деген адамзаттың екінші атасы болып есептеледі. Бірінші адамзаттың атасы бұл деген Адам алейхиссалам. Екінші атасы бұл адамзаттың адамдардың бұл Nuh алейхиссалам. لأن كل من ركب مع نوح عليه السلام في السفينة أنجاهم الله سبحانه وتعالى، ما أحد ولد له إلا من ذرية آدم، البقية ما جاء لهم أولاد. نعم، هو الأب الثاني للبشرية. Бұл емнеге адамзаттың екінші атасы болып есептеледі. Анткени ал менен чогуу кемеге отургандардын арасынан ошо адамдар менен алардан эч кимдин балдары болгон, урпактары болгон эмес. Эле Нух алейхиссаламдын эле бага урпактары болгон да. Ошондон кийин андан кийин ошол окуядан кийин болгон баардык адамдардын баарысы тең Нух алейхиссаламдан тараган да. Ошон үчүн ал адамзаттын экинчи атасы болуп эсептелет. هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أولو العزم 5 عندنا. Пайгамбарлардын 5 өзгөчө пайгамбар бар да. Улул азм деп коет, чечкиндүүлүк ээлери деп коет. Чечкиндүүлүк ээси болгон 5 пайгамбар бар. Нух алейхиссалам ошолордун бири болду. أولو العزم هؤلاء لماذا سموا العزم؟ لهم منقبة عالية عن بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان الابتلاء عليهم أشد. أمرين. نعم. Эмнеге булар чечкиндүүлүк ээси деп өзгөчө булар айтылып калган. Биринчиден булардын өзгөчө даражасы болгон дейт да. Булардын өзгөчө бир буларга жүктөлгөн бир миссиясы болгон дейт да. Бир экинчиден буларга болгон сыноо башка пайгамбарлардан дагы буларга оорураак болгон дейт. Ошол себептен мына ушул 5 пайгамбар өзгөчө болуп чечкиндүүлүк ээлери деп өзгөчө башка пайгамбарлардан да өзгөчө белгиленет. أثنى الله سبحانه وتعالى على نوح عليه السلام. Аллах Таала Нух алейхиссаламды өзү мактаган. نعم. ونوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما. Bir Nuh aleyhissalam bul деген 1000 жыл, 50 жыл кошпогондо дейт. Ошо 950 жыл бою бул деген дават кыла берген дейт. Элин дават кылган дейт. Исламга чакырган. استعمل كل أساليب الدعوة. Жана ошол дават кылып атканда, элди исламга чакырып атканда болгон ыкмаларды колдонгон дейт. ممكن أنت ما تستطيع تصبر 9 سنوات ونصف. هو 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو في قومه وهم يكذبوه ويعاندوا ويستهزئوا به ويتكبروا عليه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Мүмкүн сен анча жыл эмес, сен мүмкүн 9,5 жыл эле сен дават кылганга мүмкүн чыдабайсың дейт да. Мүмкүн сабыр кыла албайсың. Ал болсо мына 950 жыл тынбай дават кылып элин исламга чакыра берген дейт. Ошондо дагы эли аны жалганга чыгарган дейт. Ага текебер болуп, аны кабыл албай, ага каршы чыгышкан дейт. Ошондо дагы ал сабыр кылып бекем болуп исламга дават кылып чакыра берген дейт. آية نوح عليه السلام السفينة. Нух алейхиссаламдын өзгөчө бул белгиси, далили бул деген ошол кемеси болгон дейт. هي آية. Бул өзү эле бул Аллахтын кудретинин белгиси дейт, аят. لو كان في ذا الوقت أي شيء من السفن كل شيء يغرق، كل شيء يغرق. آية هذه السفينة. كيف هذه السفينة؟ الله سبحانه وتعالى ما علمنا إلا أشياء يسيرة، أنها مصنوعة من أخشاب، والأخشاب هذه مربوطة بمسامير. آية أنجى الله سبحانه وتعالى فيها نوحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، والحيوانات عندما جاءت وركبت مع نوح عليه السلام. Ушул өзгөчө мунун кудрети, Аллах Тааланын кудретинин жана бул пайгамбар экенин белгиси болгон да. Кандайча мына ошол кезде деле кемелер болгон дейт. Башка кемелер ошонун баары тең чөгүп кеткен. Бир эле ушул эле кеме сакталып калган да, Аллах Тааланын кудрети мененчи. Нух пайгамбардын кемеси алейхиссалам. Бирок бул деле биз бул кеме тууралуу эмнени билебиз? Бул деле ошол жыгачтардан жазалган. Ошо мыктар менен жыгачтардан мыктар болгон дейт. Болду, ушундай жазылган. Ошондой болсо да мына бир Аллах Тааланын кудретинин бир белгиси болгон да. لا ندري عن الطول، عن الطوابق، كيف عاش الحيوانات مع بعضهم، المفترس مع غير المفترس. نقول الله أعلم. آية آمنا وصدقنا وسلمنا. Анын ичинде жаныбарлар, жандыктар кандай жашаган, бир жырткычтар менен башка жандыктар кандай болушкон, же болсо алар ошол кемесинин узундугу канча болгон, ал канча этаж болгон, мунун баары тең бизге айтылган эмес. Болду, биз ыйман келтиребиз. Ушулар айтылды, бул өзгөчө Аллах Тааланын аяты болгон.
Boldu, biz bunu tasdiqlaymiz. بعد أن دعا نوح في قومه الله سبحانه وتعالى أعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني بعد هذا ما يؤمن أحد. خاف نوح عليه السلام أن هؤلاء يفسدوا في الأرض ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى. نعم. Ошо дават кылып жүргөндөн кийин анан Аллах Таала анан ага кабарлаган, айткан, мына ушул азыркы убакытка чейин ким сага ыйман келтирген болсо, болду, ушулар эле ыйман келтирди, башка эч ким ыйман келтирбейт деген ал коркуп кеткен. Корккон. Демек булар калгандары, булар калса, анда булар азыр жер жүзүндө бузукулук кылат. Булар жер жүзүн бузуп салат деп туруп анан дуа кылып Аллах Таалага кайрылып баштаган, ошолорду жок кылсын деп. وأغرق الله سبحانه وتعالى كل من كان على وجه الأرض. Жана Аллах Таала жер бетиндеги бардыгын gömdürüp çöktürüp salgan deydi. إلا من ركب مع نوح عليه السلام. Bir ele şu Nuh menen çoğu gemiye oturganlardan başka. ابن نوح واحد من أبناء نوح عليه السلام لم يؤمن وزوجة نوح لم تؤمن. Nuh aleyhissalamdan, Nuh peygamberden özünün uğulu bir uğullarının birösü ağa iman keltirgen emes. Şunda öyle ayalı da ağa iman keltirgen emes. Bir ayalı şulu koy. نعم. في آخر شيء آخر موضع ذكرت فيه قصة نوح عليه الصلاة والسلام في القرآن في ترتيب القرآن. آخر مكان ذكر فيه نوح في قصة نوح عليه الصلاة والسلام كاملة في سورة نوح. هذا آخر مكان في القرآن موضع. نعم. Kur'an'da tartibine kararsak Nuh aleyhissalam turalı en akırkı eskerilgen jagı bu Kur'an'da Nuh peygamber Nuh degen sürenin en akırkı Nuh jönündө aytılıp atkan ayatlar mına ушул менен бүтөт дейт да. Андан кийин سورة كاملة باسم نوح عليه السلام. Өзгөчө мына өзүнчө бөлүнгөн Кур'анда Nuh деген ошол Nuh алейхиссалам аты менен болгон бир өзүнчө сүрө бар. هذه السورة ما ذكر فيها شيء إلا قصة نوح عليه السلام. Мына ушул сүрө толугу менен бул сүрөдө Nuh алейхиссаламдын окуясынан башка эч бир нерсе айтылбайт. سورة يوسف عليه السلام أطول لكن ليس فيها فقط القصة، فيها شيء في آخر السورة من غير قصة يوسف عليه السلام، لكن في سورة نوح عليه السلام فقط قصة نوح عليه السلام. Мисалы Yusuf сүрөсү бар. Ал узунураак сүрө, бирок толугу менен ал Yusuf тууралуу айтылбайт да. Сүрөнүн аягында башка дагы Yusufтун окуясынан сырткары башка нерселер айтылат дейт да. А бирок Nuh сүрөсү толугу менен башынан аягына чейин Nuh алейхиссалам тууралуу айтылган да. نعم، لأن هذا النبي عليه السلام يعني صبر على الدعوة، حتى الدعاة الأنبياء والرسل عليهم يصبروا على الدعوة. نعم، حتى الدعاة يصبروا على الدعوة، ما يقول والله أنا دعاء خلاص. نعم. Эми бул мына карасаңыздар, Nuh алейхиссалам бул дават кылды, сабыр кылды, көрсөтөрү канча убакыт. Эмнеге эми бундан дагы биз дагы Аллахка чакыруучулар biz daha demek uşunday sabırda boluş üçün deydi. Biz daha uşunday sabırda boluşumuz gerek. في آخر سورة نوح عليه الصلاة والسلام ماذا صنع نوح في آخر Nuh'un okuyasından Nuh aleyhissalam ошол сүрөдө келгенде эң аягында Nuh aleyhissalam эмне кылды дейт. يقول رب اغفر لي. Ya Allah aytты, Аллах Таала кайрылып, "О Аллах Таала мени кечир" деп. لماذا؟ Неге айтып атат? Неге мени кечир деп атат? لأنه ممكن قصر في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما ومع هذا يقول إيش؟ رب اغفر لي. وهذا 9 سنين ما مر في الدعوة وما فك ويقول أنا داعية. نعم. 950 дейт. 950 жыл бул дават кылып атат. Ошондо дагы кийин анан Аллах Таала, "О Аллах Таала мени кечир" деп, мүмкүн ошол даватымда жүрүп бир кемчилик кылып койгондурмун. Bir turamez kılıp koygundur деп өзүнүн bir кемчилигин сезип атат дейт да. Кайсы бир адам мүмкүн 9 жыл деле дават кылган жок, бирок мен ушундаймын деп кайра текеберлеп кетиш мүмкүн дейт да. نعم. والله سبحانه وتعالى يعني يقص علينا قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتعظ. نعم. Аллах Subhanahu Taala демек бул пайгамбарлардын окуяларын бизге эмне айтып берет? Ошолордон биз сабак алышыбыз үчүн дейт. Өзүбүзгө бир эскерип алышыбыз үчүн.